2026 or delimitation ng nai. No Buddha buchi mo tamo. 2026 or delimitation ng nai. Apo no Buddha buchi kiriwo tamong nai tamong thoto. 2021 no obosoro census ng nai. Ha census ni hisaboy delimitation ng nai. No buchi da kiriya da mo tamong na nai to tipra hawo. Edisi ni tamong nai tipra hani tamong nai no Buddha buchi ba. Mukhang punana la chuang nong no video klaina musung yang politician buya. Pia ba buchu. No bar biang sibna nang abos saimana nang katabu. No bar biang sibna nang abos saimana nang kha lerkha. Te 5 bosor tongshu delimitation nani. O delimitation no kiriya da noro. Angle sengna musung ani bororong no. Nor baike thuiman, baike muktir phainong thane. Baike party hinne noro ungi tong leke. Party baike khain noro kemais thangbain biang sak 2026 nisaka o mas kaisa ni bijungo khasiang ga kemarnai mukhang phununa musya nong no video rok sanamina ankun shock re ankun party no important ria bod boria ko waisas bodru phia ba mo bachina ne bagase tau lama ma nai tugu 2026 so delimitation nai o delimitation ng khangan ke tipurani naksha o je buko moko tongmani biang chancing bayani abono se kiruina step na di tabu party tam ni bagi party khlai tongban ro tam ni bagi party khlai ba delimitation no nasikin nor kiriya da muktir baki phai no ro bagi muktir phai no nong ni video no share okta khaijabadi please mukhang phununa laichu skunu shock re hero nani am koroksa businessman se please share ta khaijabadi phiaba norok study khaidi delimitation ni tamung toto tipra haw edition ni tamung nai a tipra ni tamung nai study khaidi te budriti thik jaga no budrina nang nai khali 1 month tongshu 1 month ni bisingo decide khaidi campaign khaidi muktri jodi noro delimitation saima khanke noro muktri phaigala 2026 delimitation 2021 census ngai